Apa lu? Berani lu sama gue lu. Sampai takut. Nekat-nekat lu ribet sama gue lu. Berantem tuh. Dia duluan nih. Apaan orang duluan? Lu nyari gara-gara lu sama gue. Lu nyari sensasi sama gue. Iya, bener apa cepetan. Duluan nih. Apaan orang duluan? Kenapa nih ceritain sama gue? Ini bapak gue sangkain playboy. Playboy. Bapak gue katanya sering boncengin cewek sama bini orang. Padahal bapak gue ojek online. Parah tuh orang. Gitu dia juga parah. Masa abang gue jualannya bubble, sangkanya bubble palsu. Iya, bunduk katanya direbus sampai lembek. Emang dia parah kan tuh.